At a press conference held on the 6th of January 2025, members of the Sinjuk Kinongsin Charchnong Par Umkhen expressed their strong opposition to the government's plan to set up a waste management facility at Lumsolait in Nonghali village. The proposed location, only 100 meters away from the Umkhen River, has sparked concerns about potential environmental harm. The president of the Sinjuk Kinongsin Charchnong Par Umkhen, Super Rangai, took aim at the Sardar and secretary of Nonghali village, accusing them of approving the waste management project after being persuaded by inspections of similar waste management plants in Goa and other regions across the country. Rangai said that this proposal of the government would adversely affect more than a dozen villages situated around Umkhen River. Nalu kini kisnam gil adab gila ai de kini jingtho ye gimat ka bangi persya kalong namar bagane ka landfill ke jing tumu ban bo e ka landfill ka dai ba hasnda jong gawam kan ka badai tang sispa mitar nam kan te ka jakar kalong balaring bat haba latai kinyo direct kan tuj be shom kan te ngi penon kam ya kom kan mit batsni kini kinong susnong jungi tang sudum kam ban kwa ban bamdo kila lecha kan ban tongdo ya ke ban kuai ane ban buk ban kemik ban simdong naga ne kuam ken kemut bang idon kam ban riker pangedam ken ka aru kan kum kajing bu jungi nalu kini senam ladap kolong bagane ka penduk jaj ya kido doa kum ken kolong kido anam ken kilung babang bah kidon ki share sengkai kidon ki kasau kidon ki jaj pagi jaj kido ka bangi kidon susnong ngiju bang naga naga wam kan dengan kuat begini hidup ka bang ngiju kiba aji mentoy yangi kiba penim sniru ya kinong bala kiba bala ka batong do kiba khoi do ka naga wam kan bakin du no season kasni nantaro unde nakata ka penduru yi kijagaran kidon sipun ki tor ka hapo jong kibaron saudong ya naga wa kan naga den setai sya ribuhoi la kadai nasa sya west jentia la kadai sya site jungi ke is kasiens ngidan sibun kini pentor keba dela da jaba kajuan jangan marten kan sawan ra ke jabo jaban kum di plastik di janjot berkiwai de ki jabo jaban kan sapenduno kini pentor keba jungi nang ta susu kadai ke jaka sum ke jaka site negalian jong ni ju penangkam ka balai sum lai site di donru kinong sum sinong bapli kiba penangkam ro ban hakaban tong di naga naga wam kan te kita ki katu kan ki jing persya nalor kataru kawan ra ro ikil air ke bajabo ke basma ke penawan ra ya gajing sniu ka kwat ke khia na kam ta jungi ke nom song pat ki paramarjang te kumta halor kini ki mat ngi dawai ka sarkar ba namar kan ka kata ya ka kwat ke khia ngin persya papin purpose ya ka marten namar ki sutu bagalong barengkam ka marten kalong barengkam ba ngimla hiro ban sutenyo daye gidon kami jika tenyo tambah ni dawai ke sarkar ba kadaban peti jaka ka ban kanom kta ya ka kwat ka khia kanom kta iki yikiwa kanom kta ya ka maryam ni kwa ya kata ka jingkwa ka jungi tengi ele persya ikene namang yui kat kum ka jingi ka jungi bagane ka site ka balantumu ban bu ya gane kawan ra ikene jingdu nong ka jikta ya ka maryam kita gede daw bangi kasyong nong na kadan jungi ka senjuk. A local resident, T. Minsong, voiced grave worries over the facility's environmental impact, warning that it would be a curse for future generations due to the pollution it could cause. She further stated that residents of Nonghali would actively disrupt the public hearing scheduled for the 9th of January 2025, organized by the state government to discuss the construction of the waste management plant at Lumsolait. Kani nakapor si kapor ngasngaw bang alasat keren hakim media nakapor si kapor ban persyacur ya kecingwan cong kani kamarten cepot cong kasenong Nonghali handrai kabas nisngaw ban pendran pat sa sisen pat ya kasorka lengba ki cingbu cingtho ki jongi sya ki office ki baper bangi penpau ya kecing persyacur ke jongi ya kani Hendrai Kim Patiau AAUM kisngau kumba kidon kajing Yuben ya kata kahok jongi bangi penpau ya kata
kecing bomon ke jungi. Andai hakan ni kata yau ke bamentang i osngau ba ke surga ke lapan kre ya ke publik hearing bahkan wan sepo kasinong nong hali na ke bentai song kan ni ke martan. Ring ngau ban penremjur ya kan ni. Balai habangi ngiladap ban bu ya kat itu kicing tho. Peleng jam sengap syu ya kecing dawa ki jongi. Kecing dawa ki jongi, bat kecing persyak ki jongi ya kan ni kecing wan song ke martan sepo nong hali. Kadai halor ki nong rim ki babun kum ki nong song snong ni yo i ya kan. Kecing wan song kan ni ke martan senong hali kadai halor song ulung solat uba mangingi khot yo. Uni ulung soalan, udai ulung uba kasnong hi kalabu kham kempang ya u. Om dan caka shawai ru mentadam satang uni uwai uba kasnong nong hali kadam caka. Tena uni ulung soalan, yo kicing mentoy ki babun. Ladawan kani kemartan, kini kicing mentoy ki ba mangingi yo kum kinong song snong kemun ngin seduk no ya ka.